bwo gukora iby'Imana idashaka no gukora iby'Imana yanga. Natwe intego y'Umwuka Wera ni ukuvuga ngo Imana itwangisha iby'Imana yanga, idukundisha iby'Imana ikunda. Ni ukuvuga ngo izo ntego zibiri, intego iri mu butware bw'umwijima n'intego iri mu butware bw'umucyo, niyo Yakobo yahatiye bene wabo kugira ngo bayigendereho. Ndabifuriza ikintu kimwe: mwirinde kwanduzwa n'ibyiza. Ku manywa na nijoro, mu gitondo na nimugoroba, Satani nta kindi ashaka, nta kindi akorera, ni ukugira ngo atwanduze. Ikindi, muri ministeri ya Yesu amaze kuyishinga hamwe n'intumwa ziwe, hari amagambo nasomye aranezeza. Yesu yashatse kuvuga ikintu cerekeye abapfakazi tubana nabo, turabafite, ariko Yesu yavuze ibintu bigeze kuri bitatu ngiye kubabwira. Abapfakazi, iyo tuvuze ngo twite ku bapfakazi cyangwa tubafashe, hari abantu imitima yabo izitiguruka bakagurukira ku kintu cy'amafaranga ciki. Reka maze kubwire kuko hari abapfakazi barusha abadapfakaye amafaranga. Ibyo ngibyo tuzemeranyaho. Imibabaro abapfakazi bagira ngiye kuyikubwira. Ikintu ca mbere cy'umubabaro w'abapfakazi, Yesu yaravuze ngo si byiza kuko uyu muntu aba wenyine, Imana ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Ni ukuvuga ngo aba bamama bibana cyangwa abapfakazi babuze ababo, ingorane bagira ya mbere nuko babuze ikibakwiriye, nuko baba babuze umujyanama. Ikintu cya kabiri umupfakazi aba yabuze, Bibiliya iza kuvuga ikavuga ngo umugabo ngo ni umutwe w'umugore wiwe. Ni ukuvuga ngo iyo bagize ikibatandukanya agasigara ari umupfakazi, ni nka kurya k'umubiri udafite ibitekerezo, udafite umutwe. Abakeneye umujyanama wa misi yose, umujyanama kuri babana yasigaranye, umujyanama kuri bya bintu afite. Ni ukuvuga ngo izo bintu byombi aba yabitaye. Ikintu cya gatatu, mu rwandiko Pawulo yandikiye ba Efeso yarababwiye ngo bagore mugandukira abagabo banyu kuko itorero rizarigandukira Kristo. Ariko ngo aje kubwira abagabo, arababwira ngo bagabo mugira gute? Mukunde abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero yamara akaryitangira. Ni ukuvuga ngo ikintu cya gatatu umupfakazi azabura kigoye kibaho mu buzima ni urukundo. Burya kubaho udafite urukundo ni nkaho uri mu isi wenyine. Hano rero uyu mwanditsi ngo aje kwandika yibutse itorero n'abantu bakibana bakiri kumwe. Aravuga ngo reka mbarangire idini ryiza ritunganye. Idini ryiza ritunganye suko twiga teoloji cyane, suko tubika amagambo menshi, suko dukora ibindi bintu. Ngo idini ryiza ritanduye ni risura imfubyi n'abapfakazi muri iyo mibabaro mvuze. Nimuvuge ngo haleluya. Mu gitabo cyo Kuva ibice 22 no ku murongo wa 11 haravuga ngo ntiyakagira umuntu ubabaza umupfakazi. Ngo umuntu nababaza umupfakazi cyangwa ngo akamurenganya, Mose we yaravuze ngo avumwe. Agira gute? Avumwe. Kubabaza umupfakazi cyangwa kumujana ibintu byiwe ni ikintu cozanira igihugu umuvumo, ni ikintu cozanira imiryango umuvumo, ni ikintu cozanira itorero umuvumo. Kubera kuko abayihanganiye bya bintu bitatu yabuze, ni ngombwa ngo mube hafi, ibyo ufite kumufasha ubimufasha, kumwereka kuko umwitayeho. Nimuvuge ngo haleluya. Niba ufite icyo umufashisha kimufashisha. Simbibigisha tugize iminsi mu maseminari menshi y'abapfakazi, twarabivuze ku ma YouTube n'ubishaka birahari. Ariko reka mbabwire ayandi magambo nasomye ahantu umuntu yavuze numva aranejeje.
ni ukuvuga ngo umuhanga nutanga urukundo rwawe, ugatanga imbaraga zawe, ugatanga umwanya kuri ziriya mfuzi no kuri uyu mupfakazi, Imana izogufata nk'umuntu uri mu idini ritandukanye. Nimuvuge ngo amen. Kandi iki gikorwa ni igikorwa cy'intwari. Hari umuntu wavuze ijambo ryantangaje, wanditse igitabo kimwe nasomye, aravuga ngo umuhanga ngo n'umunyabwenge ngo nutanga ibyiwe byose ku Mana. Gutanga ibintu byose ku Mana ni ugutanga urukundo rwawe rwose ku Mana. Muribuka wa muntu wabaje Yesu, aramubaza ngo itegeko rirusha yandi gukomera ni ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Nimuvuge ngo amen. N'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ibyo utunze byawe byose. Ikigeretseho ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Ayandi mategeko yose n'ibyahanuwe ngo nayo mategeko yenenaho. Nimuvuge ngo amen. Kera Yesu yavutse abantu barusha kandi baruhijwe n'amategeko. Nukuvuga ngo amategeko abayuda bari bamaze kwandika, ababikurikiranira hafi bavuga kuko yari 613. Yesu ngo amara gushika aravuga ati aya zabaye byinshi, zabaye birebire, no kubisobanura no kubikurikiza ntibishoboka. None reka ngerageze kuyasimplify mbahereze makeya. Aragenda kuramwa amategeko 10. Amaze gukuramo amategeko 10, nanone arayareba abona ni menshi. Yesu muri yandi 10, 5 ya mbere ayakura muri rimwe, 5 yandi asubira ayakura muri irindi. Niyo yayo kuvuga ngo ukundisha Imana umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Haleluya. Ikigeretseho irindi tegeko rya kabiri, ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Arya 613 n'aya ngaya 10 akubiye muri aya 2. Nimuvuge ngo amen. Uno muntu aravuga ngo umunyabwenge n'umuhanga ngo nutanga ibyiwe byose ku Mana. Yavuze ingero zibiri, yavuze Joseph wo mu Arimataya. Yabivuze sindabaza neza abagenderera igihugu cya Israeli bari abaturiste. Ariko yavuze ngo iri yamva Joseph wo mu Arimataya ngo yatanze ngo Yesu ahambwemo. Nukuvuga ngo iyo bayisuye ipurusa 50 zija muri famiye yiwe, izindi 50 zikaja muri guverinoma ya Israeli, kuko yari yiwe. Hari ahantu hatatu shaka itorero kuko two investisa ahantu wofasha. Ufite ikintu cyo gufasha, ngiye kukubwira ahantu hatatu wofasha ukabugiza ubwenge bukomeye cyane. Ahambere uzofasha imfubyi n'umupfakazi n'umukene muri kumwe. Aho nda ahantu hambere ushobora gufasha. Iyo fashanyo yawe Imana ikazoyikugaruriramo umugisha utangaje. Aha kabiri ngo uzofashe mu butumwa bwiza, kuko Yesu yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose mubwira abaremye ubutumwa, abizera mu babatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, ngo kandi nanje ndi kumwe namwe uhereye none ukageza ku mperuka y'ibihe. Kandi Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimushe kugenda kuvuga ubutumwa ntimukajana ihuzu zingana. Ese yavuze zibiri harya, muzojana ihuzu imwe ntimukajana amahuzu menshi, ntimukagende mwikoreye amashakoshi. Ubu ngubu dufite ibintu bidutwaza nisho gituma turi mukururunga ibikapo byuzuye. Ariko yarabagira ati ntimukaza mururunga ngo mwikorera amashakoshi menshi, nimugende ndi kumwe namwe. Niko kubabwira ati nimugende ndi kumwe namwe, igihango nuko mutazobura ico mwambara. Niko kubabwira ngo naho mugiye zirahari. Ndabwira bumva. Ikindi yaravuze ngo ntimukajane ifeza nyinshi cyane. Ubu ngubu wozijana cyangwa ntuzijane, iyo uzifite kuri konti uzoretiraho ugeze. Ariko ico gihe nubwo nta makonti yarahari, Yesu yaravuze ati ifeza ntimukazijana ngo nzi kuko umukoza akeneye ibihembo. Haleluya. Nukuvuga ngo umuntu w'investisa mu butumwa bwiza, aho hantu Imana izahaguhera umugisha birenze urugero. Nimuvuge ngo amen. Ahantu ha gatatu ushobora kuinvest ni mu itorero ry'Imana, kuko ni igicaniro Imana ivugirwamo. Amaze kwiyegereza abakozi b'Imana ba hano guhora utanga hangaha aya magambo yo gufasha abantu akavugirwa.
n'ibindi. Ni ukuvuga ngo icyo uzoinvestisa ku itorero ry'Imana kizogenduka. Uyu Yosefu wo mwari Mataya nimuvuge ngo amen. Ko ndavuga amagambo ngiye kurangiza amaze dukora igikorwa cy'uyu munsi wa none. Zose zarumviswe nimuvuge ngo amen. Yosefu aravuga bati Yesu yapfuye atego. Uyu mugabo ngo yari umutunzi bikomeye cyane, ariko ngo yari umwigishwa wa Yesu wo mwibanga. Nushaka uzo wo mwibanga ariko umubi. Umvishe kano kantu, nushaka uzo wo mwibanga ureke kwicara hanga nka apotre cyangwa bishop cyangwa ki cyangwa nde cyangwa nushaka uzo wo mwigishwa wa Yesu wo mwibanga ariko umubi. Abantu bose Yesu ngo amare gupfa batinya kuja kwaka intumbi yiwe. Nimuvuge ngo amen. Uyu mugabo ngo yari afite igiceri cyane, yari afite amafaranga. Kandi muri aba basirikari abangaba bari bakoze nyine ibingibi, abakuru babo bari inshuti ze. Noneho hiwe yaraseruka aravuga ati nyamara uriya muntu mwishe sinzi ibyo mwamwiciye kandi prente yiwe sishaka kuyigarura, ariko yari inshuti yanjye. Bati boss nukuri Yesu yari inshuti yawe? Ati pole cyane rwose. Ati cyane yishwe na bene wabo n'amategeko ya bene wabo. Ariko Yesu wishwe n'inkoni ati ibyo mugashoma. Bakamukubita Yesu yaraho gapfa no. Yesu ntiyari yashushiwe, Yesu ntiyari yagize gute. Bwira mugenzi wa mwicare mubaze uzi kuko Yesu yishwe n'inkoni, mubwire gutyo gusa. Imana ihabwa icyubahiro. Akishwa n'inkoni zikamurambura bakaza bamutera icumu bamubambye mu mutima kumujura mubi cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko kwari ukugira ngo aducungu. Nimuvuge ngo amen. Baturashaka iki boss? Ati ndashaka intumbi yuriya mugabo nyihambe mu cyubahiro. Bati yijane rwose. Intumwa zahunze n'abandi bahunze, arayijana ngo ayihamba mu mva yiwe yakorogoshoye. Imana ihabwa icyubahiro. Hari amakuru ya Bibiliya azavuga ngo Imana yaravuze ngo ugutanze imva yawe ngo nawe uzotinda gupfa. Uzotinda gupfa wowe utanze imva. Reka ibanze ive mu ikirari cya Yesu, ubanze urya iminsi, ubanze urya imyaka uyihaga. Nimwe nkabagira gutya mu izina rya Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Imana irashaka abagabo n'abagore ikoreraho. Vuga ngo ikoreraho. Batari mu manzaganya, batari mu matiku n'amajambo ya gito. Nukuvuga ngo Imana yakubona ikavuga ngo uyu nguyu ubwo mubonye reka mukorereho umugambi. Bagafatikanya n'Imana igikorwa cyo gukiza abantu. Nimuvuge ngo amen. Yakomeje yandika aravuga ngo hari imisaruro 4 niyo ngiye kurangirizaho. Hari imisaruro 4. Imisaruro 4 ngiye kuvuga, reka nkubwira abantu bagabanya imisaruro 4. Nuwo nguwo Yosefu wo mwari Mataya, ni Mariya wa mukobwa wasize Yesu amavuta menshi akayamusiga ku maguru akayahanaguza umusatsi wiwe. Uyu mukobwa yari atarashakwa, yari umukobwa. Ariko uyu mukobwa ngo yumvise gusa Yesu yumva aramukuza, aravuga ati uyu mugabo azavuga amagambo y'ubugingo. Aragenda ngoma we akora umwaka wose salary y'umwaka wose. Amafaranga abonye, hari igiti cyo mu Buhindi cyitwaga ngo ni narada, niho bagaza bakura iyo parufe. Aravuga ati uriya mugabo sinyamuhereza, sinzi kuko atayafite. Ariko aragenda gura ako gaparufe hariya muri ville iwabo, arakagura igihe ngo bicaye bahaye barya. Kandi uwo mukobwa ntiyari kwa serve, ariko kubera urukundo yamukunze. Uzumenya hutanga, uzotange ku mupfakazi n'imfubyi, tuzobuhombye. Nimuvuge ngo amen. Araza mu Kiswahili azavuga ngo akamwanga kibeta cha marahamu. Ntabwo yapfunduye nkuko kutadupfundura ishuka, ngo yegereye inkingi ararikubita ararimena,
kugira ngo avemo yose nta karanguzwa ngo nawe akitera. Araza ngo yamumenaho. Yuda ngo aravuga. Yuda ngo yapfuye kumva gusa impumuro kwitama. Amaze Yuda ngo ati yo, ati turahombye rwose. Umukobwa we yabonye ariko arakorera ubwami. Nimuvuge ngo amen. Hari abantu bakigira esprit ya Yuda, haba no mu ikanisa. Yumva ngo dufashe imfubyi n'abapfakazi. Kako akundi nyine navuze ati abapfakazi nibo bagira makehe. Nuko Yesu yavuze ngo idini ritanduye kandi ritunganye ririsura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kwanduzwa n'isi. Petero ngo abaza Yuda ati se niki Yuda? Yuda ari umunyagisagara, ni wowe wari uw'Yuda yawe, nyina abandi barabyigariraye. Ngo aravuga ati ntimuruzuri ari amavuta uriya mukobwa amenye. Ati ntimuruzuri amavuta uriya mukobwa amenye. Ati jewe ndayazi. Yari umunyagisagara uza amazina yose y'amaparfe yahaga n'amavuta. Atari amavuta yitwa Narada. Nazindutse nyabaza azagura amadenariyo 360. Uko ati njamo zibe iryayo rya none. Uzirinda abantu bazi toya buri munsi. Oya, simvuze ngo kumenya toya buri munsi ni kubi. Dukwiye kuyimenya nyine kuko turi mu isi. Ariko nukwirinda kubigumaho kugira ngo utabone ico bohereza ubundi. Aravuga ngo iyaza kuyaduha amadenariyo 360 ni igihembo cy'umuzizi w'umwaka, salaire annuelle. Ataragiye yamavuga ngo nukuriya yazana mukayampa mukigega ati tunafitega makeyi ngo twayafashaga bakene. Ntiwumva kuko muri ministeri ya Yesu gufasha bakene byari birimo, nubwo yavuze mu gihe kidakwiriye, ariko gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi byari birimo. Nimuvuge ngo amen. N'itorero rya none nibibemo. Haleluya. Iyi ngiyi imishingano yacu ya misi yose. Ikanisa rikwiriye kwicara kamarivuga ngo mu bapfakazi dufite hano mu ikanisa ni bande baremererewe, izo nshingano zibemo. Abana bacu turagushimiye nkuru. Imana iguheza umugisha data, igusubiriza aho wakuye, kandi uwo mugambi iworiente ubona abandi benshi, kandi uyu mugambi Imana igutera inkunga ku buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Hahaguruka abasore bacu, hahaguruka inkumi. Nubwo we ubona utarashaka cyangwa utaragira gute, ariko gira umutwaro w'izi mfuzi dufite n'aba bapfakazi. Babandi baririnze hangasa abapfakazi. Imana ishimwe kuko batari kuvuga ngo bavuze ngo ikorari y'abapfakazi nihaguruka. Kuriya bicaye hariya womenya umupfakazi n'ufite umugabo bambaye kimwe, bambaye za wagisi. Nimuvuge ngo Imana ishimwe. Bambaye ibitambara nabo, bambaye nabene turiya two mu ijosi nabo. Nabonye bamwe bambaye n'amasaha. Imana ishimwe ko abapfakazi bacu nabo bari mu kurya bakanywa. Muzamunywa mama, asandi sana. Nimukomera amashimana kuko abapfakazi bacu barya bakanywa. Nimuvuge ngo amina. Maria wabyaye Yesu, uyu nguyu yagabanye imisaruro ine. Yosefu wamureze. Hari abantu bakunda kuvuga Maria wamubyaye, ariko igitangaza gacabaye kuri Yosefu yewe. Ariko reka ndeke nibi tubona uriya muvuri Yesu yavukiyemo, uriya muvuri Yesu yavukiyemo uranganya agaciro n'iriya mva ya Yosefu yahambwe. Yego, nukuvuga ngo bene nyiri uyu muvuri, bene nyiri iyi mva aba bafite imigabane ine. Iyi reka nyivuge ndangiza. Bafite umugabane wo kuvugwa buri munsi. Dukomere Imana yacu amashyi mu izina rya Yesu. Imana iguhereze kubona aho woshira ituro ryawe ugahabwa amavuta yo kuvugwa buri munsi.
abaza bavugwa buri munsi ku mateleviziyo n'ahandi ntimubaze n'ubu nidusohoka ugakingura televiziyo yawe baravuga urasanga bavuga turaryama bahaye bavugwa ejo mu gitondo buzoca bahaye bavugwa Imana izoguhindure ruvugwa nawe bagira umusaruro wo kuronka buri munsi Imana ihabwa icyubahiro wotanga itura ahantu abantu baza barivuga cyangwa Imana umuntu yavuga ngo Imana iguhereza umugisha Imana igasubira ikaguhemba ikintu cy'agatatu bagira amateka y'ubuzima bwabo bakiriho cyangwa barapfuye ikintu cyakane bagira generosité indéterminée amateka yabo azorangirana n'isi nimuvuge ngo amina ndaranga Abrahamu igituma yabaye baba wa Imana akaba umuntu amahanga yose asabirwaho umugisha kuko ikubwiye ngo yatuyeho Abrahamu ngo hayavuga ngo ese ni hehe nutanga igice cyacu Lewiga yari atarahabwa ayo mabanga kandi igice cyacu ntiyokirya ngo avuge ngo yagitanze amaze ngo agira iryo deni umunsi umwe vuga ngo umunsi umwe agifite umugabo witwa Melikisedeki ngo amuseruka imbere ntabwo yari umurewe kandi abarewe nibo bahawe ibanga ryo guhabwa icyacumi ngo yumva kuko umwuka wera mubwiye ngo gihezuye aragenda ngo azana icyacumi mu gitabo cy'abarewe haravuga ngo ituro ryawe ntukazurutangiraho ubonye hose nuritangiraho ubonye hose hari umugisha se araza ati Melikisedeki ndaguhereza igice cyacumi Melikisedeki ati bikorera ntangora ngo aramugasanira nawe ngo yari afite imitsima ngo aramuhata kubera kuko umuhaye igice cyacumi yakuri uyu mutsima Imana yamivuga ngo Aburahamu kubera kiriya gice cacumi utanze uzoba sekuruza wabizeye nasomye agatabo kamwe ka commentaire karavuga ngo bwagaza buca ngo Aburahamu ngo yarebe izuba gutya bukeye ngo rirashe gutya ngo yarirebe ngo izuba rikavuga ngo uyu munsi ngo mwamishwarana ngo muve ku rugero ntimubabaze ikintu sogukuruza Aburahamu yaturebye imvura yagwa haba naho urubura rwo baruje ngo yagira karangiza bene kuryo twagaza tuvuga ngo hagwa amazi ntiyagwa amabuye yarangiza gusa urubura ruhaye rusuma ngo bikavuga ngo aya mabuye naba amazi sogokuru yatubonye yitwa se hari undi sekuru muzi w'amahanga ideni ryiza ritandu imbere y'amaso y'Imana nirisura imfuzi n'abapfakazi mu mibabaro yabo mwakira ijambo ry'Imana Imana ishobora byose kandi Imana y'ubuntu ndagushimiye kuko iteka ryose uzuturangira ibikwiye kugira ngo tubigenderemo sifa za Yesu Kristo tukweretse imfuzi n'abapfakazi bari hagati muri twebwe tukweretse abakene n'ababuze uko bagira amana uduhereze uburyo bwo kubana nabo tutanduzwa n'ibyisi kandi uduhereze gutanga ibyacu byose tubitanganye urukundo n'umunezero n'ibyishimo n'amahoro dukomeje kukwereka iki gitaramo ngo udusangemo presence yawe igaragare tubisabye mu izina rya Yesu Kristo tugukomeye amashyi kuko byemeye kugawe Yesu.